say the be no what on the mechenti Yakupon na pushi guy ya or beka Nigel Gaisie asem because it's not easy say some are walking go be na no de aka but Yakupon na pushi na so meka the kwan say bia sofofo no mu bi ye say wo ka afi say Nigel Gaisie say bi we sofo a nyamsro ni mu a ka abranti obeti ababonte abeka sa ko ti mabonte mekada but some no mo na they know how they are. He don't have any fear about anything or all kind of no. Hello, bedawase. Wa utiasi na usheni nyam ne radio. Asafu yewa udini mizaya. Na yaka na pese onyonko da no da. Anamonsi onda ho mani bia. Mame, etipaya eto so a okoto paradise sign no. Sa tipaya na ebobi a wantrase. Te ya tewrade ase wate. Anapa osore a di kan hwe bium na ka kire rade se me da ase papa. Enen so de da mame de a enunyam nka odi. E ba to tie me. Na University Foundation isu yase. Kwen dia mpacho fa hodi ni enunyam rade ya. Wadoye ne nyame eyo yie beba cho nansei ana abranti bi se Romeo sawan be ka se Nigel Gaisie afane ne girlfriend se ne yiro se ne girlfriend na aso girlfriend na so yiro aso girlfriend na so yiro na ya ka sam no enkodae maame ya ye friend Maa Linda na hwinuma bebre se ne yeso de duru ono ana kan yo o se ne hwinuma adabada se ne yeso de anapoduru Maa Linda isi na mbununu no o ye social media fan pa na hayara me pesa me cassette ya Maa Linda me pesa mbiso ade bi uti Nigel Gaisie a wudi na teminti se wunu a enye social media so ene ye wunu a ba ma no bi ye ne sia nti Maa Linda woni beje anafa ne se eyewu kumpa Maa Linda anka obedi na tem ananka obedi na tem anka betena se hwe mi kwasi ampi wudi matema oye made ya mi nja amanko edem pa na begugu ni padua mu a na wawu firi mu fia wo sua nyansa social media nti atemdie ayefo tisonu ya beba na ye nyame adwumo no bi di atoroto no so anasema okan ubisa brother so mfa prove mra anase naji pejasem so de kokota Linda umu sabsabe awrade facame o nyame abode wani ye behwem baabi ya frosa bra be dia danse abetima ba mame adno nsu ho sa Maa Linda su hu na sinaiji ye wunua ka woni bechi na di nya 40 years you but we are forceful mimi di na jipani but we are forceful ade na Ghana for GV asofo enewe ei afisa me ya wuru sa pontize nti Ghana bro abrofo no se ya chimi adwenya adwuma because Ghana ni dini ni atama o mi sasam no mu obedi na atama to the stand say Onhwe kura nok baka ono duru Linda obedi sa de bedi wa wo afia so snega bedi wa tame be gina wati sa fia anya de oso watwe ano a de be no na hwina wa na aka so hwina biebie se yeso ala beduru no mami wati ma bi ono di be mate onyo ba papa oba bi obeti ma tra se di be mate so na be ma de ne be ma hyewase no aba ohudua Nigel yebo mama se mwa na sebia ne mona Linda be ma na ni muda o be ma ono ne ti no ona di kan no dai ufa memma nsemo a mo ye wo bere wa do so wa ansa ne wo wa benya ono ne ti aya di huni so ba menye ne enye fe so wo baba dia ana wo baba ma dia e ma odue
me bu pa but so what mati one no abeje na Gaisie abeka kansamfo afa no etiefo mu de mo yentie ye hwe ne nkwasese mama me ya bedie hwe nkwasese mama me ya bedie o de hwe watumi apa na numa kase na Gaisie beje ne girlfriend efri ne sem ya ade ye ne ya pa anya ne o afi na wapia bonte an wo beka Ginti amane beka se Yakopon na pushi no se omra bonte meka because eye niema se bi asofofo no mu bi di omasofo ma no asofo nketo mo ya de asofofo no mu bi no e de ye asofofo nketo no wa asore okofo oba bakra so be wal na asofo no se me bo ho pa obi hu ana asofo no ne so ne yere na obe wa na nada na aware na amaso se wo hu obi won so asofo no ne yere ne da chese de be no what on de mechenti Yakopon na pushi guy ya Obeka Nigel Gaisie asenwi because it's not easy say asema walking nko bebie na no ayede aka but Yakopon na push na so meka de kwan ase bia sofofo no mu bi ye se wo hu ka afi say Nigel Gaisie se bi we sofo a nyamsro ni mu a ka abranche obeti aba abonte abeka sa kuti ma abonte meka da but also mo no mo na nam ti they know how they are he don't have any fear about anything I walk and or no because of so onim de walker so Nigel Gaisie di no fan sana down for na let's say wono abrantie when Nigel Gaisie fa uji ni tiso ala for na ma bebra se bi omo so Nigel Gaisie no ma dada no ada na no de wa meka wo de obeje odi e bi ne da de o ba bonte abeka mo one ne nante e niema Nigel Gaisie ye no ka ne de ka ne nyina aprekon Uje chem de anu aka ne nyina apreko because any asem ne say aye ne de no obo ne tofa amaye ohu de metre no because areho ahomete pa ahomete sese bi enima bi sa be koso wo asolifie what I say don't call pastors no ntini one no so na ma onya asema na koso esie eni asem wo hwa ye jawa be keke bi kire yen na ye hu so to me the brain your kase omenye boni bia because you busa na say ne ha no no worker I don't see say e boni so worker say Nigel Gaisie ne you ne girlfriend or Jennifer ni nsem that I say no current one again ni jaye because wanyi gidi amagel ni bi because oga oba me no wo ho no na me do wa chia madamfo na utumi koma madamfo ne wo da e hu ba so wo hu anya obi an so afasa de na anyene say Nigel Gaisie ne de sa de no e di no Nigel Gaisie ne decide any day no it wasn't nice and who you have to trust what I say and name cause we are see you name cause papa hey ya asemu do ade hu nyina mo bono fe bon nchen Nigel Gaisie hey on se wo hwe and Linda anya ma me Linda anya na mebu na aja abamu so mama nya me adwuma no ye na say you onya ready is focus The guy is talent, he's educated person. Linda, unya ba mesi anka wo bako. O yiri wo mawo. Ntimi ye we amawie. Abuchi na gu ona djuma bia na social media nyina mo na waje afa. Awrade hu mo bo ma Linda. Bukutu je se awrade bon fache. Se ba ma ne wo dade a eni ndi ba ma ta. Ense ba ma kwase a. Ense ni so dwamanfo. Because wo ba bema ene woda awrade hu mo bom no no ntsna aso wi nka with us background bye bye.